Sai make tuko force yote hapa sasa tuko hapa wanani. Kuvuka Kasengese, kuvuka Rute Nzulu, tunataingia Mugunga sasa. Tunaona Mugunga sasa. Barabara zake kabisa sasa hii. Ni hatari na hana kushindia ile wakati ya folka. Hapa manake ni danger. Ile mnasikianga danger. Watu wanakimbia leo mercredi hapa tuko 10h, watu wangana kimbia tuko 10h leo mercredi le 7 finale ya match ya Real ya RDC quart de finale. Enjoy huku mwende mwangalie Kisekedi tena taenda kwa match. Watu nabiko natufanya ingine demi finale ya match huku Sake ya kukimbia. Hapa tuko Kasengesi hapa demi finale enjoy huku ya komba ya M23. Njoo vile demi match hapa manake ni ambutiage. Niko tunashikaza kutembeza na niko na filme ni danger. Hapa tuko Kasengesi kabisa hapa. Mai mashimu sana. Kula kwenye moshi napiga dejanjo kwenye enemiko. Yoko Sokoi inamaliza Mwanga saa hizi ziko napita Maturu kabisa. Ziko napiga kabisa tena na Gunja. Sokoi akaonekane bie. Bombardement ya avion de chasse iko napiga kabisa. Napiga nafuatilia enemy kabisa mpaka. Pale kwa hiyo hapo ndio tunaandikia sasa. Sio nitamegesha doli. Ona mgongi uko bongo. Ile maflame ni masasi hapo kwa posi. Amoniki na wanapenda wanisha. Wako pale. Si Sokoi ikuye.